El Malacañang declara este día lunes septiembre 12, 2016 como un regular national holiday na observasyon del Eid al-Adha o el Feast of Sacrifice un Muslim celebration. Bajo na Acto República 9846, ta considera con el Eid al-Adha como uno na dos grandes celebrasyon na Islam. El Eid al-Adha incluido na 12 regular holidays na entero año que ta observa el país. Por eso el Department of Labor and Employment ta se acorda con el palisiat na impone el ahensya acerca el regular holiday pay. Asegun con Macaraya Adil, Supervising Labor and Employment Officer del Dole Zamboanga City Field Office, el un empleado ya trabaja na día del holiday debe recibir 200% del su salario. Tiene kita 12 regular holidays, national regular holidays in the country, including el dos Muslim holiday, which is Eid al-Fitr and Eid al-Adha, el uno, that is already proclaimed again September 12, no? So as a regular holiday, if the workers are required to work during a regular holiday, that merits a payment of 200% of their basic pay. So minimum wage arrive, say paga kanila o minimum wage, so 280 times 2. But if they're not required to work during a regular holiday, kabar present sila a day before the holiday, entitled sila nila sweldo. Mientras na mag-special holidays, debe recibir el empleado el 130% de su salario, que ta incluye el basic pay plus el premium pay. Special holidays ta incluye el November 1 All Saints Day, December 31 New Year's Eve, y August 21 Ninoy Aquino Day. So in our country, we have 3 special days. Tabla kita November 1, December 31, and August 21. No? When other special holidays as declared by the local chief executive or by the office of the president. So as our special holidays, if we require our workers to work during the special holidays, that there is a payment of 130%. So meaning to say, basic pay plus a premium pay of 30%. Pero sa no ay trabaho namin, no work to pay. Según Dole, tiene derecho reclama maga empleado na di la oficina, en tal caso hindi recibi maga mention o benepisyo. Tiene según sila text line onde puede reportar maga empleado o man derecho na oficina para man file request for intervention. El llama según el Dole atención del employer para manda cumplir acerca del benepisyo del maga empleado. Tali también según el Labor Law Compliance Officer del Dole, quien taman monitor y quien ta requirir na maga establecimiento para cumplir na mandato del Dole. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.